disabled persons. Station Vancouver, Plaza Exchange, Samsung Galaxy. Station Madukara, Labuan Putrajaya. Next station, Plaza Exchange, Samsung Galaxy. Interchange station with MRT Putrajaya line. Anda akan tiba di Plaza Exchange, Samsung Galaxy. Ini adalah stesen pertukaran ke MRT Labuan Putrajaya. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Plaza Exchange, Samsung Galaxy. This is an interchange station with MRT Putrajaya line. Exit to the left door.死咗之後，忽然間醒咗之後，將會發生嘅事，佢就全部冇死到啊！歐運使者嚟，中國要歐運嘅運咗，邊個死先嘅一定係順住嘅，佢可以跳嘅，跳嗰頭其實跟佢嘅歷史錯，係啊，好似前頭呢嗰套名咯。大女小先啊，大女之後有仔，仔之後隻細女都順住落嘅，係啊，唔係，應該係佢係孫咗，唔係佢係仔嘅，佢仔死咗之後個仔，仔死咗之後孫女啊，佢覺得好白咗題材啊，成日都死，即係死嗰班人撞嘅，要死下頭。因為原本應該你唔會出現嘅嘢嚟嘅，呢啲係即係意思原本你阿爺唔應該出現死咗㗎。我阿爺邊有孫啊？